Assalamualaikum kaum saudara, salam semapa di dalam syair. Salam ukhuwah lupa mulia, sambon saudara ngon ikhlas hati. Nyan saudara-saudara ulun tuan, kalau dah dengar guna padung boh cai yang kirim le saudara bak ulun tuan kalau tuan baca. Cai-cainyo yang katruhnya bujik kepudaman katanya Bamadum walaupun kadang tigogo na habakra tapi nyo nasihat-nasihat ubat hati dan kadang-kadang di urang mudawa anda dapong lima nganti tenyo nyo juga kadang-kadang nasindiran kepada yang lain betul kan harus tak artikan lagi nyo gue sindir. Jadi mensindir kepada apa-apa lah. Jino tak baca alam syair yang lain. Apa syair? Nyan jino kiriman Lisa Ulfa judul syair kau nyan. Tidro yang fakri. Yang fakir. Oh, tidro yang fakir. Fakir. Tidro yang fakir. Syair Sri Kandi Lisa Ulfa yang kagak kirim kena. Nyo tuan baca. Selamat mendengar. Nyo. Sadep lam Guti ji itu dong si baru koon gulat Pak Bibi lam renum subah teh dah bajurung menan ke untung si drawan yang fakir gejatung upah ba'arata ampun Butan ujian ton gutem gerak gaki yang berhasil aret tente geseon nafkah gejunjung ke anak istri Temo mekak sinya alam ayon poma pelindung ia susu gebi getimang manja siraga lantun mu alun-alun selawat Nabi. Betul. Mata uratun menyumbe harum minyak kasturi geharap sinyak singoh bermufum benalah hukum jitim taati lain cerita ayah di kebun lam urut tutong pusibu capli mujem mengantong-antun menan ade elon di sido pagi mujem meuro mengantong muton reoh ba ubon tudu meriti mekru semangat raman menghimpun akan ilangon hana gebenci hudip lam fakir ke arti kon arti racun menan gemufum lam sanubari ora metuka senja megulung bulan dengan ton silih berganti Sinya kuat mo jino ka ganteng rame gop sanjung menanduh nyali jika kaya laksana ampun lam rumah gedong di wet kaki harta mekuyan sinan dihimpun gelar jih dosen si raja judi ya no do danu halungan harum memang jih mufam walau ada mufam
Tuhan jipadoli nafkah jimitang murka Rabbun bak jalan sirong kamu bloh gaki ia mata brebrop tep top bak lukom pohaterihan ayah ngon umi teingat anu hanjut gutulung bohate jantung kalambut keji butan kakaya permata harum bubong un mantong tepatri terasa nyaman sinalam gampung bak sagodut sun tinggai si fakir bantuan anu wate dikunjung hana musion guco jiwi hana gu hawa binhan gu sanjung dak pudeh untung yang gu rasai sadep lam guti ji tudong si baru koon gulan bak bibi lam renum subuh bak talo jurung menalam kampung kerja tiap hari anu mutua Allah anu lon pakanjun ampun kala intan hi ana tu ingan ku jasa ulun anu payung kalambut keji Gujatuh pa barat dampun pamadi dutun yo macalawi yang berarti are tabe gutuon menan anu lon bamitara teki pakon digada bohate jantung Ota dulam gudong kala entakri hanata ingat jata di ulon wahenu payong hana luntukri nyamban kan betul tapi gamenya lagi sekian dari Lisa Ulfa. Jadi kat nyo ke hiji saboh sejarah ci kan. Jadi untuk kepu yang minta peng dia neng onte karayo kon buat god. Kam jauh ya. Tingan ulang kisah awal je Betul. rumah minta peng. Nyo mungkin kelalaian kita nyo ci kadang runci kepu lu raji anu hana god tak arah bak jalan yang god. Sehingga jika bandar judi, bandar narkoba, korupsi dan berbagai macam. Apalagi yang hana ilmu agama membacu. Nyo saboh nyanci orang tepo saya lah. Nyan jino Dul Karnen Dul cai guru sosok mulia ke. Nyam do ya guru ayah poma keleh gure. Berarti yang paling mulia gure. Poma ayah serta gure. Berarti urang pandai ber dapur mulia. Dapur mulia karena bamandung carong katanya hebat katanya mandung urangnya. Bak na gure ya. Karayu katanya imak ngayah ke usaha ke perayu minta rezeki. Betul. Hotel mu dijotong gejuk bak gure. Ya, betul. Gure untuk gubi ilmu ke katanya. Didik katanya. Taturi halu harum. Betul-betul na mata. Ge putu belut anak mata. Kadang-kadang ino Bak ada belut. hana tinggal le ke gure. Malah diunjuk rata guru ulam kan. Betul. Jadi nyo ke hurung-hurung katanya yang hana tanda jasa. Padahal kaji ke dotun dan kaji ke macam dum jiran. Pokoknya yang paling pegah Ada je ke dewan than kon haru naik jadah sih. Naik jadah kon karena purnoi gure. Kok ji sukses mau kecil mau purayu tetap wap gure. Walaupun dah keung-keung ke gure. Ya nyan ban. Cae Tengku Zulkarnain amanat gure guru sosok mulia. Betul. Nino dengar. Assalamualaikum gure dan guru talim tigutu ulun temapa hormat ulun beri ke ayah ibu salim ke Tengku dan Cik Madia. Betul. Salim balah ke drone.
dengan lafaz Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kagak jawab kan? Yo. Ke Bandung rakan yang nadilika yang nadengar tu di layar kaca Bandung sedara ratalun sawa bapa ngan ibu lebih lom guru sikula Yo. terima kasih bapa dan ibu yang nadilika anak tikula ti uras untuk dalam nemutu hingga todaku hana terasa namun Tuhan nergam gapu papun ne cucu ne tulih baca teruk terhirup dum abaya gapu nikmat Tuhanku batu kring hanap do mana cucu yang batu yang oleh makuhan dijaga dong gepe tepat bak ibu guru gerayu-rayu gemanja-manja Betul. dilun pikiran hana batu dan get perilaku berbudi bahasa Yo. penuh lam udah getah ilmu metukar dungu dengan cahaya budi dan jasa dum para guru haita bayu dengan rupiah susah dan payah Allah yang tepu ubedi bayu hati gurela ke guru kontra ada di bayu dumglah kerincu ngancelak mata Betul. di guru agam dumglah ke jitam tu putuh cenak tilu ngon ganto hana guru honorer cit kata tepu dak na di bayu ngon peng tita gurunya ngebageti cit hana tapu kerdah buku payah drawamida di masyarakat dan mupum tapu dipikir guru gaji tanah raya sebab tadi laga angge dum ibu guru mencelak mata jina cukup berat tugas dum guru urau adang di ke malam duk di meja hotel Aisyah ke buka buku setiap laju program mengajar perangkat KBM wajib berlaku tiap urau guru kenang razia sertifikasi pihan dibayar menyodi guru dan program kerja di kurikulum 3 gatapu membuat guru pusing kepala olah lom nilai ka stres guru bak pupah mutu meperaya angka rame gop nilai dum gerak-gerik guru dari pajohbu hingga pet mata atret ulikut atau jauh ke tadu dang guru di boharga beraya tabah bapa ngan ibu yang jut ke guru dumpati kula dan bak tung kaya yang jut ke guru atai tembrbu cukup sempurna mohon ku honda pelara kubu kadang pak guru tinggal di desa menyono harap rukuk jitam tu tung upah mu dengan semula betul ayah handa alun pensiun guru mutabah buku tanah pusaka yang nagu kubah kata bermutu jadilah guru
insan mulia. Nyan jatah guru. Yang ulun kita kalun pelaku Bandung lun tepe suka dan duka kon raya haba cerita guru cukup berbutu cukup mengguna. Yan dari Zulkarnain di Cot Jamu. Terima kasih ke orang yang baca. Memang betul dah percaya ayah nak kan kau guru. Guru. Memang betul kayak yang berah. Gurunya berat tapi naik ikut nampak telah macam guru dia hantam ayu. Ke biar jutin oleh peruan ni kayak ayah mula. Kah mak dia ke. Nyampi lupa tak guru atlet. Guru atlet. Jadi nyanban saudara-saudara ulun tuan, syai-syai ada yang katruk kuno di walaupun syainya di dalam HP, hana banyak yang penting dah baca. Betul. Yang mungkin akan ukul lebih mangat lagi yang baca. Hana hai dah print leh kah? Mangat gayo. Keldah be hana be ada belau. Dia oleh karena demikian, kamu piyuh oleh sehat untuk akan bertemu lagi. Assalamualaikum kaum saudara, salam semapa di dalam syair. Salam ukhuwah lupa mulia, sambon saudara ngon ikhlas hati.